navuga ko Colonel Wingoma yaba yazize amabuye y'agaciro muri Kongo, ariko uko byarangiye mwarabibonye habagomba kuboneka insinzi kugira ngo ibintu bigire umurongo bifata. Kuva rero iki kibazo cyo muri Republika Demokarasi ya Kongo cyatangira by'umwihariko mu burasirazuba, navuga ko nta masezerano namwe yigeze abaho arenze ayo kwegurira umutungo kamere wa Kongo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkuko Kongo yagiye gutabaza Trump kugira ngo ayihe amabuye y'agaciro. Intambara cyangwa urugamba iyo ntawe gukanya insinzi bakajya mu masezerano ntacyo biba bizatanga, ariko icyizere cy'ejo hazaza kizadeterminwa cyangwa se kizagenwa n'uzatsinda hagati y'impande zihanganye. Icyo giteraho cyagabwe ni hamwe muho Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za M23, nawe yari yamaze kwerekeza ku mirongo y'urugamba. Kongo nta kosa yakoze mu gutanga ubutaka bwa Rubayo, kuko nubwa Republika Demokarasi ya Kongo nubwo atari ubugenzura uyu munsi, ariko buri muri souverainité cyangwa buri mu budahangarwa bwa kiriya gihugu, kuko nta UPI M23 irabuherwa ko ibugenzura. Harimo umugambanyi urebye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kongeraho ibihugu bimwe by'Uburayi. Ubugambanyi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugaragarira ubwabwo mu kuvuga ngo MONUSCO M23 ngo nive Uvira, yamaze kuhagera, yamaze kuhafata, bakabwira ngo nisubire mu birometero 75 ahari uvuye mu mujyi. Hari quelques éléments zo muri M23 zitamenya politike zikinirwa mu bushorishori, zishobora kwiyopoza cyangwa zijya ziyopoza ku byemezo bivuye iyo hejuru mu bushorishori. Intambara y'ubukungu muri iyi ntambara iraremereye, ni nayo ihitana inzirakarengane nyinshi kurenza intambara y'amasasu. Urugamba intambara isobanuye ko buri wese yapfa igihe icyo ari cyo cyose mu buryo bwari bwo bwose. Yes, nicyo cyambere isobanuye, kubera ko na Kadafi nta wari uzi ko twari kumubura mu buryo nka buriya. Inkuru nziza bantu mutuye Gahanga, Inyamata, Ingoma, mu Mayaga n'ahandi hegereye ibyo bice mwajyaga mugorwa no gukoresha imodoka zanyu cyangwa kuzizana i Kigali bitewe nuko hari amagaraje menshi kandi agezweho. Nimuzongere kugorwa no gukora ingendo ndende, kuko Autokorea Maintenance Limited yabegereje ishami ryayo rishya Inyamata mu karere ka Bugesera. Niba ufite yakoze accident ngombwa kujya gushaka amagaraje akorana n'ama-assurance Kigali, kuko iri shami ryacu rikorana n'ama-assurance yose, kandi iyo rimaze kugukorera imodoka niryo rikurikirana ibindi byose bijyanye na assurance ukorana nayo. Kuba tunzi imodoka zigezweho nk'ama hybrid, Kia, Hyundai n'izindi, babegereje amavuta na produit de maintenance y'izo modoka. Izi nzobere mu gusuzuma no gukora imodoka zigezweho zinakugira inama zagufasha kubungabunga neza imodoka yawe, yaba ari nshya cyangwa uyimaranye igihe, bityo bikagufasha kuyirambana. Ni mutugane hano Nyamata haruguru y'akarere, uzamutse ku muhanda uteganye neza n'umurenge wa Nyamata iruhande rwa Rapiera na Palasta Hotel, cyangwa muduhamagare kuri 0786206054. Kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane, kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo, bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe, bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0783832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255 75 69 563. Nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL.
turabasuje turabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza nubwo bwose hari abatabifite ariko nizere ko ababifite bakomeza kubigira n'abatabifite tubifurize ko bava muri ibyo bihe bibi bakajya mu bihe byiza. Tugarutse rero kuganira ndi kumwe na Kanijabo Jean de Kajija. Umeze ute? Meze neza Alex. Meze neza nk'umuntu uvuye muri Choice Fashion. Bagira amakositime meza arenze n'ingi nambaye. Kabisa wagira ngo niho uvuye. Ayamvuye muri Rwanda Revenue niwe niriwe. Okay. Meze neza ariko. Sawa ni sawa. Ubwo wari wagiye rero ngiye kugira gutya mbona inkuru iraje ati Lieutenant Colonel Wiringoma ararashwe arasiwe muri Rubaya ariko arashwe nyuma yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biciye muri perezida wabo amaze gusinyanya amasezerano na Amerika ayegurira ikiro mu birombe yayihaye n'icyarubaye cyari kirimo. Ubwo twatangiye kubona ibitero bya drone birasa hari yagene muri Rubaya yaba muri Rubaya centre no mu misozi hari ya Rubaya hose aho M23 igenzura. None ibyo bitero bihitanye wari umuvugizi wa gisirikare w'ihuriro AFC M23 w'ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo nyine na AFC M23 ribarizwamo na M23. Bivuze iki kuri ku mirongo y'urugamba biraza guhindura iki biraba bigaragara gute ku masezerano agenda asinywa hirya no hino bya biganiro bya Doha muri Qatar yaba amasezerano ya Washington ceasefire bashyizeho ibyo Nduhungira amaze iminsi avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irenga kuri ku gahenge bemeranyije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikagaruka kavuga ko ari M23 ikarengaho biraza gutanga isomo ki cyangwa biraza gukomeza bijya hehe ku mirongo y'urugamba? Urakoze iyo nkuru nanjye ngira ngo ni bayibonye mbere bamwe batangira kubaza bati se iyo nkuru niyo yatsubukuye yatse hari bamwe mu muryango we twavuganaga nibo nabajije barambwira babanza ndetse kubihakana ariko uko umunyamakuru agenda ashaka inkuru yayibuze ibumoso yishakira iburyo iburyo akareba inyuma yabura inyuma akareba imbere byose. Reka mbere na mbere mbanze nihanganishe umuryango wa Lieutenant Colonel Wiringoma wari umuvugizi w'igisirikare cya M23 ngira ngo na FCM 23 mu itangazo yashyize hanze yemeje urupfu rwe inagaragaza ko ari ukurenga ku gahenge n'amasezerano nk'uko wari urimo urabivuga ariko muri politike iyo ukurikije ibyitwa amasezerano byagiye bibaho ubona bitarigize na rimwe bitanga umusaruro bitarigize na rimwe byumvikana ngo bihabwe agaciro. Mu biganiro bitandukanye twagiye tubagezaho kuri Primo Media Rwanda twababwiye ko icyambere intambara cyangwa urugamba iyo ntawe gukanya intsinzi bakajya mu masezerano ntacyo biba bizatanga n'ubundi biba bizongera bikubura kugeza igihe umwe azakubitira undi. Abantu babyibuka dutanze urugero rwa vuba aha babyibuka muri 90 kugeza 94 amasezerano ya Arusha yari menshi cyane. Bagendaga bajyasinya ingingo zimwe uruhande rutumvaho bakazitumizaho ngo muzagende mubanze mugire nk'ibi ngibi turi kubona bakagenda bakongera bakagaruka bari hagarariye RPF bari hagarariye Habyarimana na leta ye ariko uko byarangiye mwarabibonye bagomba kuboneka intsinzi kugira ngo ibintu bigire umurongo bifata. Kuva rero iki kibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangira by'umwihariko mu burasirazuba navuga ko nta masezerano namwe yigeze abaho arenze ayo kwegurira umutungo kamere wa Kongo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko Kongo yagiye gutabaza Trump kugira ngo ayihe amabuye y'agaciro. Ibi bintu muri diplomasi na politiki abantu birirwamo ba Christophe Rutundura ba Kayikwamba ba Ministre Nduhungirehe ba uyu ninde uyu wa communication Patrick Muyaya porte parole wa gouvernement. Ibi ni ibintu bya diplomasi no kugira ngo abantu bakomeze bumve ko hari ikizere cy'ejo hazaza ariko ikizere cy'ejo hazaza kizadeterminwa cyangwa se kizagenwa n'uzatsinda hagati y'impande zihanganye. Kugeza ubu iyo usesenguye neza ukareba hari uruhande ruto rwitwa kwinyeshyamba za M23 zatsinze leta kubera ko harazimaze igihe runaka zigenzura hatari mu maboko ya leta. Iyo kandi ntabwo ari intsinzi yuzuye ugereranije n'ibifuzo bya Corneille Nangaa wirirwa avuga ngo bagezagera Kinshasa. Kuko urebye kano gace k'uburasirazuba ka Kongo katari kose inyeshyamba zigenzura katari na kose
ukareba n'uburyo igihugu cya Kongo kingana, ni nk'agatonyanga wenda mu gikombe cy'amazi, reka ne kuvuga mu nyanja, mu gikombe cy'amazi. Rero bigaragaza ko iyo ntsinzi Corneille Nangaa avuga itaragerwaho. Intsinzi Kinshasa iririmba ko nayo igiye gukubita M23 ikayambura aho yafashe hose, nayo ntiragerwaho. Ari nayo mpamvu icyitwa amasezerano yaba y'agahenge, icyitwa amasezerano yaba ari kwegukana ubutaka cyangwa niba bikubiyemo ngo kuyobora imyaka 5 niko bavugaga, yaba ari amasezerano y'amabuye y'agaciro nayo ubwayo ntarasobanuka, uretse ko ubu noneho umuntu yatangira kureba aho icyerekezo kigana bitewe n'iyi mirwano maze kumbwira ya Rubaya. Nigize kubabwira nti nyiri inkota iyo yaje utega akaboko, iyo utega akaboko nyine. Yego, ibi nibyo bitangiye kuba bizanagenda biba kenshi, kubera ko urabona habayeho mu kinyarwanda byita gute, simultaneous attack, ibitero bigambiriye ahantu henshi, byikoreye icyarimwe ahantu henshi. Hari byabaye aho Rubaya, hari byabaye mu Minembwe, byabaye Kavumu, Kavumu hafi ngo ari ikibuga cy'indege, hari byabaye ahantu henshi sibyo, kandi bigabwe n'ihuriro riri ku ry'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, biragaragaza rero ko ikindi twabwira abantu nuko iriya modoka yagabweho igitero ntabwo harimo Lieutenant Colonel Wiringoma, bigarukeho nabyo mukanya, wenda turahaza no kubigaruka, harimo n'abandi bayobozi ba M23. Ikindi twabwira abantu nuko icyo gitero aho cyagabwe ni hamwe muho Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za M23, nawe yari yamaze kwerekeza ku mirongo y'urugamba. Kuko nyuma yuko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugabye kiriya kirombe bukakigabira, ubundi muri politike babyita de jure de facto. De jure ni ukuvuga ngo ibyo ubutegetsi bwa Kongo bwakoze ni de jure, bwatanze, reka tubyite de jure sovereignty, bwatanze ahantu hari ikirombe cy'amabuye y'agaciro ariko kuri teritwari mu buryo mpuzamahanga iherereye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, ko bura butaka ni bwanditswe kuri nta cyangwa na UPI M23 bufitiye, buracyari kuri teritwari yitwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero ubutegetsi bwa Kongo bwabikoze mu buryo bwa de jure sovereignty, mu gihe inyeshyamba zabikoze de facto, nyine zo zihafite de facto, zihafite kubera ko zihagenzura mu buryo butari ubwemewe mu buryo mpuzamahanga, ariko mu buryo bw'uko hari imirwano akaba atarasobanuka nyirabwo. Muri make barahashimuse, navuga nti vuhara n'ibyo barashimuse, ariko nabo ubwabo ni habanditseho. Ariko ubutegetsi bwa Kongo byo bwakoze mu mategeko mpuzamahanga nibyo. Sinzi niba uri kubyumva, icyo cyo gisobanuke. Kongo nta kosa yakoze mu gutanga ubutaka bwa Rubaya, kuko n'ubwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubwo atari ubugenzura uyu munsi, ariko buri muri souverainité cyangwa buri mu budahangarwa bwa kiriya gihugu, kuko nta UPI M23 irabuherwa ko ari ubugenzura. Sinzi niba uri kubyumva. Nabyumvise. Warumbaje utire se bigiye kugenda bite noneho? Biragenda bite? Ikigaragara nuko intambara kuva muri biriya bitero twavugaga, uru rugamba cyangwa intambara yagiye ihindura isura. Mu kanya twavugaga ibya Kavumu, tuvugaho za Rubaya, tuvuga Minembwe na Fizi, bwo humenya bitaranahagaze. Harimo ubugambanyi bukomeye bw'ibihugu by'amahanga, harimo ubugambanyi bwa, wabonye ko bageze n'Igoma bari abantu ba MONUSCO. Harimo ubugambanyi urebye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kongeraho ibihugu bimwe by'Uburayi. Ubugambanyi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugaragarira ubwabwo mu kuvuga ngo MONUSCO M23 ngo nive Uvira, yamaze kuhagera, yamaze kuhafata, bakabwira ngo nisubire mu birometero 75 ahari, uvuye mu mujyi. Ikindi yamara kuhafata M23 yaharekura ikavuga ngo dukeneye ko hagiye ingabo zidafite aho zibogamiye. M23 ajya kubona ikabona bahazanye MONUSCO. Ese M23 ni abana batazi ko MONUSCO atari ingabo zidafite aho zibogamiye? Icyo kintu wigeze ukibaza? M23 ni abana batazi ko MONUSCO ari ingabo zifite aho zibogamiye? Zirafite. Sizi impamvu ahubwo bayishingikirijeho kandi ibyo bintu babizi. M23 ni abantu batazi ko ikintu cyitwa umuryango mpuzamahanga kitabaho, haba inyungu za runaka na runaka. Hari ibintu ugeraho none ukibaza. Donc
MONUSCO iravuga ngo igiye kugihagurukiriza utudege Uvira ngo nako Goma ngo utudege tw'ubuta iri gutata iki utudege tw'ubutasi kamaze kugera mu kirere ku ikoranabuhanga ry'abanyamerika bari muri MONUSCO niki kindi katatata kamaze kugera mu kirere kazajya kaba kari gutata iki ako kadege sinzi n'ibyo kintu abantu amakuru wa MONUSCO bakeneye muyo bakeneye harimo na opposition za M23 ziri n'intege nke zayo aho ziri n'imbaraga zabo aho ziri sinzi niba MONUSCO ubungu abantu batarasobanukirwa icyo ari cyo ku buryo MONUSCO ijya mu mitwe y'abantu ku buryo Colonel Nanga avuga ngo twakiriye ngo abayobozi ba MONUSCO maybe ko ari ku itegeko ry'uwamubwiye ngo nave Uvira n'ubundi ko ariko twabivuga ariko still MONUSCO abantu nizere ko bamaze gusobanukirwa icyo ari cyo sofa rero ntekereza ko harimo ubugambanyi bw'ababirigi abafaransa abanyamerika ubwo ndakubira hamwe abanyaburayi bose mbegeke ku burasirazuba kuba mu burengerazuba bose contre M23 cyangwa contre kuri quelques éléments za M23 zitari kumva politike y'aba western iyo politike kuko niko bizagenda ngira ngo icyo cyo abantu bakitege hari quelques éléments zo muri M23 zitamenya politike zikinirwa mu bushorishori zishobora kwiyopoza cyangwa zijya ziyopoza ku byemezo bivuye iyo hejuru mu bushorishori abantu bari kubitwaga Castro yego bo uri gavana ubungu wa Nord Kivu siwe se warokokanye nyine warokotse muri icyo gitero ubwo n'ubu n'ejo cyangwa buraza kwira twamenya barokokanye na Wiringoma abandi uri kubyumva uko rero intambara igenda yegera imbere cyangwa bimwe bicayuka niko bamwe bagenda bagaragaza ko bakeneye ko icyo baharaniye icyo bumvaga intambara itangira baharanira cyaguma ari cya kindi pourtant twarabibonye ko bimwe mu byo bibwira ko baharanira bamwe babifite ku mutima ariko hari abandi bazi neza ko ari inyungu zindi ziri guharanirwa kandi ibyo biragaragara iki kiganiro ngira ngo ni nk'ubwa gatatu tugisubiye muri ya karija navuga ko ubu ngubu navuga ko Colonel Wingoma yaba yazize amabuye y'agaciro muri Kongo ofete abantu nuko context abantu bayumva nabi iyo nyivuze ariko abantu bapfa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazira ubutunzi bwa Kongo niba ari abanyekongo ubwabo basubiranyemo bakavuga ngo aba nabo mu bwoko bunubu bakababwita ko ari abo mu bwoko bw'abatutsi bagenzura igice runaka batabashaka ku gihugu ibyo ngibyo ni politike yampatse ibihugu yabizanye iyo mpatse ibihugu ni intege ikeneye ubutunzi bwa Kongo nk'uko icyo gihe ibikata yabishakaga aba banyamerika birirwa bavuga ngo barimo baraharanira amahoro muri Kongo nibo ba mbere bari gurwanira n'abashinwa twebwe nuko tugarukira mu kureba intambara y'amasasu Wiringoma yapfuye abaturage wenda ba Minembwe bapfuye ingabo 100 za FARDC zaguye ku rugamba zafashe matekwa abarundi 200 baguye hanaha abanyasadeke byose Saturno turu y'amabuye ya Kongo nta kindi intambara y'ubukungu muri iyi ntambara iraremereye ni nayo ihitana inzirakarengane nyinshi kurenza intambara y'amasasu kuko intambara y'ubukungu nibanziriza zose none izindi zose zikayijya mu mutaka bigatuma tutayibona tugakomeza kwirebera intambara y'amasasu gusa icyo kintu twaragisobanuye inshuro nyinshi niba abashinwa mu 2008 barasinyanye amasezerano na Kabila wari ku butegetsi 2018 Amerika ikamwotsa igitutu ko atagomba guhindura manda itegeko nshinga atabahaye amabuye akabura uko yigobotora ku mamiliyari y'abashinwa yariye akemera guhitamo hagati y'ubuzima bwe no kurekura ubutegetsi Amerika ikazana uwo yagombaga kuzana no kumusimbura icyo yamushakaga ntabwo mubona ko yakibonye ikabe none ishobora no gutangira gutegura ubwo yazahindura itegeko nshinga akakoma gutegeka Kongo wenda menyera uko tuba tubisobanurira mu ndorerwamo zo mu cyaro wenda abandi ari abanyamugi ariko Alex ibi bintu bigaragarira amaso y'ushaka kubibona wese ntabwo ari ikintu kubera ko Amerika yagiye kwikangura yibereza Afghanistan muri za Iraq irimira irica ba Gaddafi kumva Ubushinwa
bwo bwibera hariya no mu nyegezo sinzi ukuntu mu kirundi bavuga mu muheno buri nyegeje burimo buricukurira mu birombe buri gufata za koruta buri kugira za tantalamu ziri hariya burimo zikusanya buri gufata amazahabu buri kugira gute Amerika iri mu za Iraq iri gutakaza abasirikare iri kurwana n'abatalibani iri mu buntu buri aho ngaho ijya kwikangura isanga abashinwa mu bukungu deja n'ubu ngubu usibye ko ranking hariya urutonde usibye ko intonde zikorwa na Amerika ariko ku rwego rw'isi ubukungu bw'Ubushinwa buri imbere uretse amakuru nyine atangwa mu bitangazamakuru byo mu burengerazuba ko agaragaza ko abanyamerika aribo bari imbere urumva ariko ugiye kubara mu madeni wenda n'urugero igihugu kiba gifite nubwo atari yasobanuye ubukungu n'iterambere ryabwo ushobora gusanga amadeni edahera amadeni Amerika nicyo gihugu cya Amerika isi gifite amadeni menshi rero ntabwo ariko gisobanura ko Amerika atari cyo gihugu reka twe kujya mu bintu by'ino ariko nashaka gusobanura gusa ko Amerika yagiye gukanguka urumva yahereye wenda dufate za 2003 muri Iraq cya za 2001 kuri 9/11 cyagiye bayigabaho ibitero igahita itangira kugira umujinya ikajya gusenya uburasirazuba bwo hagati icukura petroli irwo ikuraho ubutegetsi yica ba Saddam igira gute ikaza za 2011 n'umunani gutyo no kwa Gaddafi n'abatalibani igakomeza Ubushinwa icyo gihe cyose bwari buri kwikura bwari burimo biruyibira amabuye yo muri Kongo n'ahandi hose muri Afurika Amerika igiye kwiroturuva isanga abashinwa barayisize iravuga iti harabiki rero ubwo harimo n'ubugambanyi bw'abanyaburayi hari inkuru nari kuza wenda kubashakira nkayibasomera ariko iraza kwempurika ibintu byinshi kubw'umutekano w'amakuru dutangaza reka tuyireke kuko nayo ndayifite igaragaza uburyo abanyaburayi nabo bagiye bakorana n'ibihugu bimwe byo mu karere mu gusahura umutungo wa Kongo entreta u Rwanda kubera ko abantu barabizi ko umukuru w'u Rwanda yaravuze ati abo bantu birirwa bavuga ngo twiba amabuye ya Kongo ugiye kureba wasanga twe tuza ku mwanya w'ijana ari bo bayatwara cyane turi kubyumva rero bishatse kuvuga iki Alex icyo nshaka kuvuga hano nuko Amerika mu kwiroturuva byagenze gutyo yashatse strategy zose yakoresha bigatuma igaruka kuri plateau nayo y'amabuye abantu baribuka ko mu 2009 aribwo CNDP bla 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 M23 Amerika yaritangiye kureba ikavuga ati ariko twe tuzagaruka dute ni iki kiri hariyo tuzagaruka muri aka karere kuri plateau dute ubwo bitangiye ibintu bya Sudani y'Epfo Sudani Libya itangira gushwambagura iriya bayinjira ngo twe turafatira he ibimanutse muri Kongo sasa abantu barabyibuka za 2013 ubwo M23 byagendaga kwa kundi byagenze n'amateka irongera noneho uko igenda yiga strategy niko yagiye kuzana ubundi buryo noneho bwo kwinjira muri Kongo uburyo yagiye yinjiramo nabwo abakurikirana hafi ibintu bashobora kwa babuzi amatelegram ya ba Julian Assange yashyize hanze bya WikiLeaks ibyo byose ngira ngo twagiye tubisobanura mu biganiro nge nawe twagiye dukorana ariko noneho Amerika kuza gutya ubu ngubu irimo irashaka gukoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo ihigike abanyaburayi n'abashinwa mu burasirazuba bwa Repubulika no muri Kongo muri rusange kubera ko uribuka ko yatangiye itesha agaciro amasezerano Kabila yagiranye n'abashinwa muri bya Pacta Sunt Servanda yego noneho igezaho ku rwego nabo barimo barashaka gupushinga barwana abantu barabizi ko hari twahabonye ingabo z'Ubufaransa ababirigi mu minsi yashize bazanye ibikoresho ubwo yivuze ububirigi akenshi uvuze otani kandi abantu ubwo otani ni impamvu z'uko icyicaro iriho gikuru gikorera kandi imiryango mpuzamahanga riga niho ibyicaro byayo biri ku buryo ububirigi kububonamo aribwo bwonyine biragoye kubera ko ububirigi bwibye Kongo igihe n'igihe sinzi iri mubizi kububona aribwo bwonyine biragoye ahubwo bushobora kuba none bwaraje mu yindi sura no mu nyungu za benshi noneho ubwo ababirigi n'abanyamerika bakaba barimo n'abanyamerika n'abanyaburayi bakaba barimo bararwanira hara muri Kongo buri umwe n'Ubushinwa buri ukwabwo kuko abantu baribuka ko muri intambara yo muri Ukraine impamvu imwe kurangira kwayo bishobora kuba byaratinze bishobora kuba nuko uruhare rw'Uburayi ku mutungo kamere wa Ukraine rutasobanutse neza yego Uburusiya buzi icyo bushaka Amerika izi icyo ishaka ariko abo bombi kwicara ngo bagenere Uburayi nabwo bwagize uruhare muri intambara
byarananiranye bashobora kuba bari kubuha wenda mu ntoki 5 bari kubuha agace k'urutoki kandi wenda Burayi nabwo buvuga ati natwe wenda Amerika itwara intoki 2 Uburusiya butwara 2 ariko natwe dutwara urutoki rwuzuye sinzi ni uri kubyumva akavuga ati ya mwe muratwara agace Trump akabatumiza uribuka ya nama yabatubijemo bicazamo bari buriya nuko biri ari byo tuba tubona kuri kamera ibi bari inyuma y'amarido n'ibindi rero Amerika amaze kubona ko bagiye bayirya henshi nayo irashaka kubahigika ibigizayo ariko ko n'uruhande kidi Amerika di ababirigi abafaransa abongereza kuko naba partenaire wigeze kuvuga ku kintu cyo cy'ubugambanye ngo M23 yaba yagambaniwe yaragambaniwe bivuze ngo burya ugambanira umuntu muba murugirize muba mufite ibyo mwumvikanye wenda akaza kuguhinduka haba hari amasezerano M23 yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa nabo banyaburayi nuko muri Afrika twishyizemo ko amasezerano arayanditse gusa uzarebe ni umuntu aguhaye akazi uramubwira ngo mpa kontra ariko n'amasezerano ni verbal mu buryo bw'amategeko aremewe ntabwo ndi buvuge ngo hari amasezerano runaka bagiranye ariko no kuba M23 yicaye Doha n'ishami ry'ububanyi n'amahanga rindi rya Amerika ibyo ni ibintu bisanzwe kuko Doha Qatar ni ikintu kidafite icyo kiricyo ntikinariho ikiriho gishobora kuba ari Amerika muri Qatar cyangwa Israel muri Qatar cyangwa ari ikindi kintu gikorera mu kindi rero birashoboka ko byanze bikunze kubiri Doha kuba bwa M23 yicara ku meza y'Doha ntabwo ari par accident ntabwo ari Lawrence Kanyuka wabyutse akabongiye Doha ntabwo ari Bertrand Bisimwa ntabwo ari Corneille Nangaa nta nubwo ari bano ba Benjamin Mbonimpa yagiye kwisanga yicaye Doha yageze iti Doha ko nubona mu giti uzatekereza ko hari watumye ko nubona igisiga cyuri igiti uzajya uvuga uti ibyo ari byo byose hari amababa gifite yatumye kizamuka kikagera M23 nayo kuba iri Doha kuba igaragara muri ibi biganiro ntabwo ari uko ari pour rien nuko diplomasi yayo nayikora diplomasi si irakora ikorana nande irakora ikorana n'aba partenaire bari muri ibi byose sibyo ko ntabwo ambwira uburyo MONUSCO ibyo kwikavuga mu gitondo ngo tugiye gusura M23 urasura M23 se M23 ni izihe nyeshyamba wabonye zisurwa na MONUSCO cyangwa na UN ese Alex abantu ntibajya bibaza ko muri Afrika hari intambara nyinshi hari RSF yo muri Sudani na leta yego hari Sudani y'Epfo hari ibibazo byayo muri Libya hari ibindi Ethiopia hari ibindi Somaliland nuko ubwo na Somalia muri Nigeria hari ibindi ukamanuka za Mali na za Nigeria na Burkina jihadiste kuki muri Kongo ariho honyine havugwa cyane kuki ariho honyine abantu bapfa ku bwinshi kuki ariho honyine abarusiya abashinwa abanyamerika ababongereza abafaransa bose kuki ariho honyine nuko muri Kongo ariho hari ibiryo bihiye muri Kongo twiye ko babwiye ko hari umutungo wa kamere ntabwo uzwi ubundi ariko estimation cyangwa igereranya rivuga ko hari trillion 24 z'idolari kandi hari bwa butunzi bwose twarondore nge nawe bukenewe ku rwego mpuzamahanga hari n'ibyitwa critical minerals ni hari urutonde rwakozwe na departement ya Amerika ishinzwe igisirikare igaragaza ko hari amabuye 50 Amerika ikeneye ku isi ari critical afite Amerika iramutse itabonye yagira ingaruka ku bukungu ku gisirikare no ku mutekano wayo ayo mabuye rero amenshi muri Kongo bakoze urutonde rwayabanzirizwa n'ibyitwa aluminium harimo n'iyi coltan nyine Colombo tantalum arimo baravuze bataya amabuye ku nabi no kuneza Amerika igomba kuyabona rero ku nabi no kuneza ugomba uzitambika Amerika wese nuzitambika ingenga bitekerezo yo kumva Amerika azumva umuriro wa Amerika ubu rero ikindi gishobora kuzakurikiraho sinzi niba ari wakageze komeza nta kibazo ikindi gishobora kuzakurikiraho nuko nkuko nagiye mbivuga umuntu utumva ingenga bitekerezo ya Amerika n'ikigamije muri Kongo uwo muntu akitambika Amerika abo Burusiya bazaharwanira kuribuka ko twavuze kere bya Blackwater ko igiye kujyayo abantu batangiye kubivuga ejo bundi twe twabivugaga ko izajya tukavuga na criteria izaranga ko Blackwater yahageze sibyo
abo mu Rusiya uzayitambika bazarwanira, abo mu Shinwa bazarwanira, umuntu wese. Twavuze ibintu bya Lobito Corridor. Ejo bundi basinyana amasezerano, nahoze mbona inyandiko ya Reuters ivuga ko ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko hakenewe hagati ya miliyoni 50 n'150 z'amadolari kugira ngo Rubaya yongere ikore nk'ikirombe cyemewe n'amategeko mpuzamahanga, amabuye anyure muri cano mpuzamahanga zizwi. Twababwiye ko raporo za UN zigaragaza ko M23 yonyine buri kwezi kuri $800 by'idolari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro hari Rubaya gusa. No mu gitondo nabyumvaga Gusa Rubaya gusa. Iyo ni raporo ya UN yo. So kuki Rubaya yari yahagurukije Etat Major ariko Rubaya yari yahagurukije Etat Major ya M23 kubera ko yari iri kuraswa. Yaraswaga Minembwe itarayihagurutsa. Iminebwe wenda ushobora kuba iri kure cyangwa ushobora kuba hariyo n'abandi wabwirwa n'iki? Ushobora kuba hariyo n'abandi. Ariko ubwo nge nivugiraga agaciro k'icyitwa Rubaya n'impamvu ikwiye guhagurutsa Etat Major. N'icyo raporo mpuzamahanga ivuga ku bucukuzi bukorerwa Rubaya muri iki gihe. Kongo ivuga ko mu gihe byakorwa neza bakeneye kuhasana hagati ya miliyoni 50 z'amadolari na miliyoni 150. Uri kubyumva? Rubaya ifite ikisobanuye ku mpande zombi, ariko cyane cyane ikagira ikisobanuye kuba hagenzura uyu munsi. Nabwiye ko M23 bura yicaye ku nkono ishyushye. Ni inkono ishyushye iri gutogota, urumva? Ku buryo none abantu twese bo kwisi turashonje. Buri wese arashaka gukoramo agatafuna. Ubwo uzajya kozamo ikiganza n'agakozamo urwaro uzajya akora ibyo ashaka. Ariko hari n'uzashyiramo ikiganza bakavuna, uzashyiramo intoki bakazicaka twira umutwe akawusigama. Kandi turimo turareba ngo niki noneho kigiye gukurikiraho. Ndavuga ku mirongo y'urugamba, ariko AFC M23 bayiciye umuvugizi wayo niwo ubashije kumenyekana ahangaha muri aya masaha, ariko bitavuze ko yarari kumwe n'abandi, ariko nanone nyine bayobozi bakuru muri AFC M23 bashobora kuba barashwe ntibapfe, Wiringoma akaba ari gupfa kuko hari n'igihe umuntu mukuru yaraswa ntibihite bitangazwa kubera kwirinda guca intege abari ku rugamba, hagatangazwa Wiringoma bamurashe haciye amasaha 2 yapfuye nyuma y'amasaha 2. Hari umuntu mbonye yego ko yabanje niyo mpamvu n'abantu benshi babanje kugira ngo ni speculation batese ko ashobora kuba kiri kuvurwa, ko ashobora kuba zikukira, ko ashobora kuba icyo mbaza rero none bigiye kugenda biti ku mirongo y'urugamba. AFC M23 none ntigiye kwirekura bya bindi byo kuvuga ngo turava muri Uvira, bavuga ati dore n'ubundi igitero cyaduteye cyaje giturutse muri Uvira, berekana ibimenyetso, cyangwa se dore igitero cyaduteye cyaje giturutse ahangaha, bize gutuma none ijya mu ntambara nk'iyo twabonye Goma mu mwaka washize. Icyo mbona nge gishoboka nuko M23 ukurikije uburyo yagiye irwana ingamba zayo cyangwa urugamba rwayo, ubona ko iyo habagaho igitero nka kiriya yarabanzaga ikideorganiza, ikanashyira hasi agapira ikabanza ikareba ngo ku Rwanda mpuzamahanga iki kintu niba batwiciye umwari ushinzwe ubutasi twavuze akagwa yego mu gitero cya drone bikagenda gutya na gutya, harya ubu byakiriwe bite? Ikabanza igasoma ikirere. Ntekereza ko bikigiye gukora ari ukubanza gusoma ikirere no kongera kwireyorganiza no kongera gutekereza ku byari bimaze kugerwaho mu masezerano no mu byemezo no mu biganiro no mu biki byose. Kuko ubundi mu ntambara ukuri niko kuhanegekarira. AFC M23 yabyuka mu gitondo kavuga ngo twamaganye ubwicanyi rukomatanya rugira rute rwibasira abasivile bukorwa buhumyi n'ingabo like uwitwaga Sylvain Kenga akavuga ubyuka akaba fati muvuye aho natwe nimwe mwabibanje twirwanagaho twagiye gutyo na gutyo. Mu by'ukuri ntabwo wapfa kumenya, uretse ko numvise Rubayaho ngo abaturage benshi bapfuye ari amafoto yabo ateye ubwoba. Rero ukuri kuba kugoye mu ntambara, kubera ko ku ruhande rumwe no mu ntambara hashobora no kuba kwigabaho ibitero ugamije kubeshyera uwo muhanganye bitewe n'icyo ushaka nanone kuhita wataka nawe. Kavuga uti niba nshaka guhita nataka Kinshasa, reka mvuge ko ari bo bishe Wiringoma n'urugero. Ntabwo mvuze ko ariko byo byabaye, ariko izo strategie militaire zibaho.
ugahita uvuga uti none umujinya wanjye wose ngiye kugusukaho nk'ikirunga. Sinzi niba uri kubyumva. Ibyo rero mu ntambara bibaho. Ubu rero niho wavuga ngo hagiye gukurikiraho iki, ariko ikizwi cyo ni uko iki gitero kirasobanura niba ubu bugambanyi bwakorewe M23 ari bwo koko bwatumye ibi bitero by'Irubaya byikuba. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nibuba ubu bugambanyi ari bwo bwakorewe M23, turaza kubona kwihimura, tunabone gusubira inyuma kwa gatambwe kare kamaze guterwa, haba mu biganiro, haba no muri ibi bya MONUSCO byazaga ngo bigiye kugenzura Uvira, ngo indege zabo ngo zizabanza zige zigwa hariya, ngo babonye ibi n'ibi. Oya, ibyo bintu turabona bisubira inyuma. Ariko niba atari uko byagenze, izi ntambwe zirakomeza, kubera kuri uko ko Lorenzo Angola yari yasabye agahenge kuri 18. Kuri 18 ariko ntacyo katanze. Icyo gihe ahubwo nibwo Rubaya yatangiye kwatakwa na ari nabwo nyine Tshisekedi yayitanze. Yego. Bisa nka Lorenzo niba hari cyo yaraziranye na Tshisekedi yacaga amarenga mu buryo burendirect, kuko Kinshasa yahise yitangurana uvuga ko yemeye agahenge. Mu gihe M23 yavuze ati ibyo by'agahenge ntabyo tuzi kuko ntitwigeze dutumirwa. Ubwo rero no kuza kurebera muri zo angle zombi, ariko nanone tukareba n'aba banyamerika. Ese abanyamerika ntabwo ari imitego baba bari gutega bagira ngo bagire uburyo berimina bamwe mu bahanganye, kubera ko niba abanyamerika bafitemo imitego bishobora gutuma M23 nayiga ibitero. Twabonye tubona muri stade de l'Unité umuntu wari wambaye ibendera ry'ababiligi wa muri M23 waramubonye n'imyenda y'ababiligi yari yayikuye. So ubwo dushobora kubona ibitero ari before yuko tumubona hariya byari byavuzwe ko ari abasirikare b'ababiligi bafashwe mateko. Dukeka ko ari rero kubona ibitero bya M23 by'imilitipuriya ahakekwa cyangwa ahari izo ngabo z'amahanga zose. Ubwo M23 yabifashijwemo n'abafatanyabikorwa antro tubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko M23 narababwiye ko niramuke igize bamwe muri yo bemererwa gufasha kugenzura Kivu zombi nk'uko yabyifuzaga mu masezerano ya Doha mu gihe cy'imyaka 5, izaba ifite abafatanyabikorwa barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko ubutunzi Amerika ikeneye buri mu matware agenzurwa. Icyo cyo mu kitege. Niba rero M23 ku bufatanye na Amerika, ubwo twatangiye kureba muri iyo myaka 5 niba byo bizaba bigezweho babisinye by'amasezerano y'imyaka 5, bizaba bivuze ko Amerika igomba kwifashisha M23 mu kugira ngo isekirize hahana amakampani y'abanyamerika yemerewe na Tshisekedi n'abandi kuza gukorera n'ibyo. Ariko ikindi tutakwibagirwa nuko M23 biramutse bitagenze bityo, nkuko natangiye mbivuga, bamwe mu batumva ingengabitekerezo ya Amerika, bamwe mu batumva inyungu Amerika ishobora guha ikeneye hariya izanakura hariya niba hakeneye koko umutekano, bamwe mu batumva ibyayo bari muri M23 bazatangira ashyirwe ku ruhande. Mwibuke ko kuva muri 1995 kuva mu burasirazuba bwa Kongo raporo zayo zigaragaza ko bamaze gupfa abantu miliyoni zirenga 6. Umuntu umwe yajyanywe mu rukiko agakatirwa yitwa General Bosco Ntaganda, umwe wenyine. Ubwo iryo ni nk'idolari rimwe mu madolari rero ni Musk atunze. Icyo ni ikigereranyo mu byibuke. Ubwo rero abandi nabo bitege ko mu gihe bitagenda neza ngo iyo deal narimaje kuvuga iyo deal ya M23 na Amerika, mu gihe ikibuga kitagenda gutyo, kubera ko Amerika ari umwe mu bapolisi b'isi mu buryo mpuzamahanga irimo irazana Board of Peace igomba gusimbura umuryango w'abibumbye, nubwo Trump yabihakanye. Erega byose bitangira babihakana. Nubizi se muri politike naguza n'ikintu ngo tugitura. Uri kubyumva? Ishobora no kuzakira inkiko mpuzamahanga. Mwibuke kari mu kana urugendo wa ICC yakoreye hariya muri Goma nanone. Bashobora kuzazana urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruzafata abantu kabaza ati ubuzima bw'abantu miliyoni zirenga 6 mwagize mutya na gutya bit. Ndibuka hari inyandiko mu 2019 yitwa Situation in the Democratic Republic of the Congo in case of the prosecutor in case of the prosecutor versus Bosco Ntaganda. Muri iyo nyandiko haraho bagaragaza ko ni ya 2019 bagaragaza ko nabashinjacyaha
impapuro ya paje 539 I think bagaragaza ko hari abashinjacyaha ba ICC bagomba kujya gushaka uburyo bwo kuestablishinga gushyiraho gushinga inkiko zizaburanisha ibyaha byose byakorewe muri Kongo kuva mu 1995 kugeza uyu munsi. Ntekereza ko Ntaganda nawe ntabwo yigeze afatwa nubwo yashakishwaga, yaritanze, abantu barabyibuka, twarabyutse ndibuka ko nari ngiye kuri radio gusoma amakuru twumva ngo Bosco Ntaganda ahantu bamwe bati iyo nkuru ntabwo ariyo, ngo tukibaza yageze ate muri ambassade ya Amerika mu Rwanda. Ariko nayo ikigaragara nuko yitanze kubera iki? Yitanze ko navuga ko M23 imaze gutsindwa y'icyo gihe. Ubwo rero iyi nayo niramuka itsinzwe, abatazitanga bazicwa, abatazicwa bazahunga, abatazahunga bazajya ku ruhande navuze Amerika ikeneye ubwo bazayifasha gucukura amabuye yabo y'agaciro hariya muri Rubaye. Kandi dusoza ikibazo cya nyuma ngiye kukubaza, AFCM 23 ko iri gukorwamo ubu n'umuyobozi wa kabiri wo ku rwego rwo hejuru navuga uvuye muri AFCM 23 kandi avuyemo azize amasasu y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twabonye Chirumwami ari we warashwe na AFCM 23 mu bakomeye, ariko wenda mu bo tubona mu buzima bwa buri munsi hari n'abandi bakomeye ariko amazina yabo atajya mu itangazamakuru cyane, abo tuzi nabo kuko ku rwanda rwa M23 twabonye Castro, tubonye na Wiringoma. None AFCM 23 ntabwo byaba biri kugaragaza intege nke zayo niba idashobora kuba yarindira umutekano abayobozi bayo. Ejo tukumva na Colonel Nanga yagiye bidaturutse kuri uku kwanga kwiyunga n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo biturutse ku bushobozi buke bwo kurinda abayobozi. Oya, urugamba intambara isobanuye ko buri wese yapfa igihe icyo ari cyo cyose mu buryo bwari bwo bwose. Yes, nicyo cya mbere isobanuye, kubera ko na Gaddafi nta wari uzi ko twari kumubura mu buryo nka buriya. Kuko ntabwo ntekereza ko bafite ubwirinzi wenda burenze ubwo Gaddafi yari afite mu maso y'ababahiga. Mu maso y'ababahiga ntago ari mu maso ya FARDC. Oya, ababahiga ni abakeneye ibyo navuze biri munsi y'ubutaka no ku butaka hejuru bwa Kongo. Intambara ivuze kuba na RPA itangiza urugamba, abantu barabizi. Major General Fred ari mu bagiye kandi bari muri commanders bo hejuru b'imbere kwanza cyane rwose. So urugamba nicyo rusobanuye, buri wese yapfa mu buryo bwari bwose igihe icyo ari cyo cyose bitewe n'imbaraga n'uri inyuma y'uwitwa ko mu Rwanda. Kuko nge ntabwo ikintu nacyatribiwa kuri FARDC. FARDC ntabwo nakiyatribiwaho kuba ariyo yaba yishe ni coalition y'abari muri FARDC yabitwa ko bari kumwe na FARDC. Ubwo kuko nibo ba providinze amakuru y'ubutasi, nibo batanze location, nibo batanze izo drone, nibo batanze bla 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 kugeza igikorwa kigezweho. Ahubwo icyo navuga nuko iyo nyine imbaraga z'uwo muhanganye zigenda ziyongera, nawe ubukwiye kurushaho kwiyariya cyangwa se kwihufatanya kandi bizewe, kubera ko nka Maduro amakuru mfite yizeye ngo intwaro zo kurinda ikirere z'Abashinwa zibasha kwinjirwamo na systeme ya Amerika. Ubwo ni amakuru zibashobora na systeme ya Amerika, ariko still ni umufatanyabikorwa wizewe Ubushinwa. Ese koko Maduro kubyizera? Kuko urumva Amerika yavuga tuzagufata, ndahari sha muzaze, ndahari abantu baribye ko yarafite ibyo yizeye. Il faut voir numvise n'ikiganiro kimwe mu muvandimwe arimo avuga uburyo kugura systeme z'Abashinwa ari ibintu byo kwitondera no kugura intwaro zabo, kuko ngo ushobora kuyitunza umuntu wakurura imbarutse ugatakara gukurura isasu. Kandi mu gihe uri mu myitozo uyikurura ukabona iremeye, ariko mu gihe cy'urugamba ukaba bayidesactive. Abashinwa ubwabo cyangwa izindi systeme zirusha ikoranabuhanga. Sinzi muri kubyumva. Nyine hagezweho intambara y'ikoranabuhanga, ariko ryo kwiyongeraho n'ubundi bwenge bwo kumenya aho muri gufatanya muri ibyo bikorwa ninde. Ni umufatanyabikorwa wo kwizera. Ari nayo mpamvu ushobora kuzabona wenda ibihugu nk'u Rwanda, dutangaho urugero sinzi,
ujya kubona ko mu Rwanda rufite umufatanyabikorwa mu bya gisirikare witwa Turikiya mu gitondo ugasanga rufite Ubuhinde ejo Pakistan kandi ubwo Buhinde na Pakistan bimeze gutyo ejo ugasanga rufite Ubushinwa kandi ubwo Ubushinwa na Amerika wenda bimeze gutyo ejo ugasanga rufite wenda Uburusiya bafite ibyo bari gukorana byo kubaka inganda za nucleaire kwibaza biti aba bantu uri kubyumva tugeze mu gihe cyo kwaguka mu mitekerereze no kureba ngo ese nzakomeza nishingikiriza iyi systeme nahawe n'urugero na Amerika yonyine niba M23 n'urugero hari ibyo yavuganye na Amerika mu bijyanye no kuba batsinda urugamba bakakontrola zira Kivu zombi ese koko nkomeze nizera umufatanyabikorwa umwe cyangwa nagure kubera ko ntawamenya nicyo navuga Alexis Karije reka ngushimire yarakoze kangushimire ariko mbere ko tugenda reka nshimire Fashion Choice Fashion ni duka ricuruza imyenda riherereye hariya Iremera yego bacuruza n'inkweto n'inkweto ya nkweto ubutaha uzagire ubutaha zagukamera ku maguru njya muri ahantu batangira ama interview bakamire inkweto ariko twe muri politique gukamira inkweto sinzi niba ari kibiri butaha ntacyo byafasha umuntu ndi kubwira rero bacuruza amasakoshi na zira bag z'abakerarugendo n'izi valise bakurura wenda ugiye nk'aba diplomate cyangwa abandi bantu bajya mu bihugu by'amahanga bakunda kubicuruza cyane kandi ku biciro bihendutse bafite amoko menshi zabizo mu Bushinwa muri Turikiya muri Leta z'Ubumwe za Amerika i Dubai bagiye bafite qualité igendanye n'amikoro n'udukoti tw'udutaliyani udukote tw'udutaliyani amashati yo muri Turikiya meza cyane ushaka rero kubahamagara wavugisha kuri 0782 610 692 babaherereye hariya ku muhanda wo mu gisimenti ubwo n'abantu kuri Stade Amahoro yego ubwo n'abantu bakunda kujya nko kurangura ngo imyenda y'abageni ugasanga ufashe itike yawe ugiye kurangura i Dubai bo bayikurangurira imyenda y'abageni ukaza aho kugira ngo utange itike ya rere turu unakodeshe hoteli unashyiramo transport yawe uzava ku kibuga cy'indege ujya byose bira bintu bibariyemo wumva ko bo barakugabanya n'amafunguro ubwo ntubo yabariyemo bakoresheje bo barakugabanyiriza bakabikuzana bakabishyira ari Remera ukaza ugatoranya amarivage niko njya numva bayita imyenda igezweho ukajyana hariya niba ukodesha amakoti y'abageni ugafata nk'amakoti 6 amasayize atandukanye wenda nandi 6 y'ubwoko butandukanye na bwa bundi ukashyiraho ngaho mu nzu yawe ikodesha amadekoro ikora n'amadekoro nk'ibyo nibyo rero ndumva tubarangiye kandi tubabwiye n'ibindi bintu byiza tubahaye n'amakuru yandi wenda abantu batari bari arinye reka mvuge ntyo babashije kumenya kandi ushimire rero shimire namwe mwese mwamukurikiye Primo Media Rwanda babwira ko ibiganiro kuri urubuga rakagaruka ciao ciao